Utuko wa gukia juma kiumia kihituku Muriuki thutha wa gucokereria kuma kaunti ya Nairobi kuria arutagira wira nginyagia mucii gwake itura ria Kamatungu kaunti ya Tharaka Nithi ni ahenereirie mutumia wake utuko gatagati na magithie gukuhe na rui rwa Kathita kuria agereire ngero eno. Ndumiriri iria mutumia wake andikithitie ceceni-ini ya borithi ya Marimanti arauga arutithirio nguo ciothe ni muthuriwe uria wambiriirie kwagagia ciiga ciake cia thiri ni kiria augaga ni kumwikuira gukorwo umite nja wa kihiko thiku iria mwikuirwo arakoretwo Nairobi. Ambiriirie na kumwikira biribiri, itunguru na cumbi mbere ya kumumandikiriria super glue yatukanite na muthanga na maya mothe atabanagia kihuthira kahiu amurikiirwo ni muruwe wa miaka 3 uria athite amunyitire toshi. Huyu mshukiwa alipotenda hiyo kitendo alitoroka na akaelekea sehemu za Ukambani, sehemu za Kitui County. Maafitha a borithi gicigo-ini gia Tharaka Nithi unyitaniri na ruhonge rwa DCI matunganitie ugi na mahinya na gutabania mungururio wa kuhitana nake na macungiriro agaikio ngono itura-ini ria Kaningu kaunti-ini ya Kitui. Katika hiyo bidii yao hao maafisa ambao unaona hapa wamepata kushika mshukiwa siku ya leo mwendo wa saa 8 akiwa sehemu za Kaningo upande wa Kitui County. Mwikuirwo uyu thutha wa kugera ngero eno na gwithara aratuika ni arageragia njira ciothe cia gwithema guikio ngono ni maofitha a borithi. Kuna sehemu ambayo alikuwa ameenda kwa ajili ya kufanyiwa uganga, ili nafikiri nia ilikuwa ni kukwepa hayo kushikwa, lakini uganga na vyombo ya serikali haiwezi kaandamana. Mbere ya kuhingurirwo thitango ya kugera ngero eno, borithi mekwamba guthuthuria kana mwikuirwo uyu anakuruhanio na ngero ingi. Mutumia wake ni athamiirio thibitari-ini wa Nairobi Women's kuria aramukira urigiti wa nguraro cia gutihangio undu umwe na urigiti wa meciria. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Ani Ngigĩ wa Nyamu.